Niwakaribisheni nyote kwenye ukurasa wetu wa Irakiza Nelson kwenye Facebook, na niwaombe mtembelee YouTube channel yetu kwenye YouTube, jina ni Irakiza Nelson. Pia muweze kusubscribe na muweze kulike na comment kwenye channel yetu ya YouTube. Mimi naitwa Albert. Katika hali ya kawaida sana na yenye faraja, gavana wetu wa Sud Kivu alikuwa Kinshasa na amerejea mjini Uvira leo. Hebu tumsikilize ni ujumbe gani ambao ametuletea. Ni ujumbe wa faraja, tuliokuwepo pale tumefarijika vya kutosha. Tumsikilize. Unande uwe kongolewa wapi na wapi, tuungane mkono shibote, tuko bamoya. Ile babitu ya kikabila kabila hapana, tuungane mkono na basoda yetu, tubaunge mkono. Tufanye ile promotion ya relation civilo-militaire, ba civile basaidie basoda, basaidie ba civile. Kwa unaona soda unasikia amani, usisikie boga kukwepa se kufangwe nenea. Ayo vile vraiment tuangalie gisi ya kuishi pamoja na tuapuye mkubwa Tshisekedi. Mena kitu ingine nitasemea hapa ni traîtrise, traître. Kuko ba traître ba moya benye biko bana trahir mwingine, bana trahir inchi. Ayo vile kuko watu benye atuka Bukavu Mungu mnaona vitu iko nafanyika. Bon mnafuata Bukavu dans les environnements territoires occupés. Aye tu batu wanaweza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta. Aye wale wa privé kunyanganya metogari ya batu. Ndio unasikia ni makope ba Kongole betu wote wa garçon beke ngope ba lukwa batu wetu ya kazi banaingia mwele makope. Wa shamba ya Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde en terme ya shamba. Kakipande kapata hivyo nasikia $500,000. Ndio wale batu tuko na baingizia mafranka mwana bale bazu ya Bukavu benye biko anaenda uza ile mashamba. Barusha ile mashamba na signaler bayue kama biko banasaidia njo ennemi aji renforcer. Parce que ça va naujisha ile frange kunaenda mu banki gani? Kuna kuko banki ya Bukavu? Hakuna. Iko inaenda Kamembe na kuma banki ya Rwanda. C'est-à-dire banaziprofiter amo, banaziuza amo maarme, inarudia tena kia kututerroriser. Comment vraiment Congolais anaweza fanya vitu ya vile? Tunapenda tuambie bandugu yetu biko Bukavu, population muangalie wale watu wako naujisha mashamba na kuuza mashamba ya watu. Muyoka ni ba enemy na sasa tunarudia watafuta ingine province wala nchi ingine batenda ishi hapo. Ayo vile tutarudisha na bebiko wanafanya mandoa kule mwa ile ma territoire occupé. Kama ile mandoa yote ni bongo, haiko legali. Kama anafanya ndoa soit par patriotisme, anasema mimi nachunga siku regime ya Tshisekedi narudia pale, mimi nafanya mariage yangu. Na kama haiko vipi, parce que so nafanya mariage haiko gratuit, uko napana manjanja mbili sima ngapi, unapana lari kiloko, inaarishire tena watu inabafinancer. Na ndio maana vraiment il faut mwambie bandugu basi participer kwa effort ya division ya inchi. Mimi namaliza mkusema kama ile madomene tuteseye kupigana mwayo na kuangalia gisi ya kusindikiza mkubwa wa inchi na vision yake Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, nilipenda ni profiter kuambia batoto yetu ya Fizi kama ile catastrophe ilifika vraiment mkubwa wa inchi na yeko très affligé l'ensemble des gouvernements na si bote tunababa pole tena. Dès que nilifika il y a quelques jours nilituma mwenzetu vice-gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province aende saidia bandugu, na mimi nafurahi jinsi walifanya ile kazi na president wa assemblée na ekipe ya député betu. Na kwa kuonesha solidarité tutatuma ingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha ke tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma